Where do you normally sleep? I like to go with the family. So sometimes they allow you to sleep in. When it rains, soldier. Yeah, I have never asked. But you see, the boss who used to travel often, last time I talked to him for The owner of that place. but he said the place is not good. He paid school fees for the kids. Me and my family are normally using 300. So I'm paying for business. I'm also giving food on a regular basis. So he said whenever he's not around, I can also tell her. But recently he's not been around for the past 1 month. So I'm not they have not disturbed me here. They have never disturbed me here. So that is something I felt outside that nice. So that like you have a number of your mother, your father, I or have my father's number also. in Nigeria. Yeah. Is which number? +234 +2 3 4 80 80 33 33 85 85 85 85 45. Soja, angalia namba iko huko nje. Hiyo gari iko huko nje. +2 8 3. This is your father. Yeah. Does he know you are suffering? Of course, but because of you to come back, he doesn't have the means. Like he wasn't the one who sent me. Plus he's aware. Just that he might not be in support of Hello. me. Hello. How are you? Hello. Yeah, you are talking to Mosiria. Mosiria Geoffrey from Kenya. I'm with your son here. Hello. Hello. Yes. Do you can you hear me? I'm talking from Kenya. I'm calling from Kenya. I'm with your son here. Your son is in Kenya. Do you know him? Ekene. Do you know Ekene? Is your son? Do you know where he is? Do you know what he is doing in Kenya? Oh, just eat, brother. Oh, just eat here. We'll buy you a takeaway. We'll get you a takeaway. Go wash your hands. He's not with Pastor Mary. He's sleeping in the streets. He's stranded. He has no place to sleep. Hello? I'm saying your son is sleeping in the streets. He has no place to stay. For how long have you been in the street? 2 years. He has been in the street for 2 years. Hello? He has been in the street for 2 years. Lost. Hello? What? Can you talk to him? Talk to him English so that we understand. Let's talk. He's on loudspeaker. Hi. Yeah. Hi. That is not me. That is me, Ekene. When I said 2 years plus, I mean I have never slept here more than 3 days in a month. And she always come outside and take me back home. And he has 2 cousins. You buy airtime. I've run out of airtime. International code. I've run out of airtime because it's an international call, my brother. You see how expensive it is, huh? Let me put more airtime, I'll call your father. So, are you being honest? Of course, ma. Of course, sir.
I was thrown out. I usually get thrown out of the. You need to be honest, my brother. You Yes, say I you've cannot lie to been. you. I am working for her, cleaning her compound, washing her cars. So how long The have you been pastor, sleeping outside? 2 years plus, even almost Hello? 3 years. Talk. Tell your father. How long have you been sleeping I've outside? been sleeping outside for more than 2 years. When you said about Pastor Mary, we have not even talked since this year. Of course, you know, I cannot lie to you. Now, when I say 2 years plus, I have never slept in her compound more than once or twice in a week. He has a very bad what is it called? A very bad cousin, or I don't know if it's a nephew or a nephew. He always kick me out. You know, she's a traveler. She traveled to Dubai and she ended up staying there for 6 months. 6 months, and I am outside. I am outside for 6 months. I don't even have food. No, I don't have any food. I don't have any clothes. It rains on me. Do you know sometimes it pours something like what do we call? It's not mist. It is called ice. Ice outside for more than 6 months, and I've been staying outside for more than 2 years. She only brings me inside, and whenever she comes from Dubai, we don't have problem. Her daughter is in Dubai, married to. Do you think that she will leave Dubai to be stayed? She has a vacant room, and whenever she travels, his son or his cousin or somebody usually rent it and chase me out. So please, I am not lying to you. If you said you call her, maybe you call her on my behalf. We have never talked since this year. I am not lying to you. Yes, I've talked with mom twice this year when she's around in her office. By the way, when I went to meet her in her office, not even in her compound, in her office. That even the security is turning me stone. The same security that they are in some match apart, that there are security, even cameras throwing me stones. Even the last time I talked with mom last year, I told her I got poured acid. I got poured acid outside in front of her office. Like even her office people think that I am having a relationship with her. That is why I want to skip from talking to her. Even last year, mom said she's going to send me rent. Okay, if she's sending me rent, there is no job. The most important thing is for me to go back. Yeah. So it is your look at what I told my aunt, I told my Mary that this person, this is not my mother, the mother that I know. She can't leave me here. The mother that I know that raised me, I am 36 years, she can't leave me here. Maybe there is a kind of mix. Who is this now talking? It's the voice of the mom that I used to know, and she's not sounding nice. She's the person I said. Hello, how are you? I got poured acid. How are you? Hello. Yes, how are you, ma'am? Hello. How are you? Hello. Yes, hello. I'm not fine. Fine. Why are you not fine, ma'am? It's because of something like this. I'm not fine. Your Ekene is sleeping outside. Your Ekene is suffering. I've rescued your Ekene. I've took him to our hotel to eat because I found him sleeping outside. You don't have that much week. Hello, sir. Yes, yes, Hello. yes. Hello. Yes, I'm hearing you, ma'am. Hello. Hello? Hello. I'm hearing you. The network. Talk, ma'am, I'm hearing you. I'm hearing you now, talk. Network is sorry. Huh? Ask Ekene what he eat for himself. Huh? I asked him what he ate. He has not eaten anything. Ekene? He's asking me what I did for myself. The only thing I did was sending money when I went to Dubai to my brothers. And this is exactly the same woman I sent 1 million naira to buy me a plot of land. In front of both of them, I was crying and telling them, "You are not my parents. 1 million naira is what I earned 3 months in And Dubai." they ate your money. They didn't buy any. They didn't buy any land property for me because I knew I didn't make enough. I didn't have visa, but I have passport. You send them your money and they ate your money. They didn't. Yes, I told them they are not my parents. Tell me who my real parents are. I am a foster kid. I told them in front of them, like they raised my other kids Hello. better.
Like I know one of them is Hello? in China doing very well. Do you have WhatsApp? I call you with WhatsApp. Do you have WhatsApp? Ask her where is my 1 million naira that I sent to you. Hello. Do you have WhatsApp? I call you. She's not my mom. She's not my father. Does she have WhatsApp? She has WhatsApp. Let me see if she has WhatsApp. I I call am a foster kid. I am a foster kid. So Even the other kids are doing well. They are doing well. I sent them 5 million naira. Out of that 5 million, I was supposed to be. It was supposed to be 1 million was supposed to be a landed property. That I came back crying in front of them. Where is this? They gave me a receipt that looks like I bought chicken and spice. Like someone educated, like she's saying that she spent a lot of money in my academics, in my university. I told them there was a switch. She's not my mom. To be honest to you, she's the only woman I love. I even in the pulpit I use microphone and I cried in front of everybody. She is not my mom in front of everybody in Full Gospel Businessmen Fellowship in Nigeria. She's not my mom. She can't even. She's even covering her eyes. That is when I was shocked. She's not my mom. Who are you? The mom that I know raised me very well. I can't steal. I can't kill for anything. So That's my mom. she's your mom who changed, or she's not your real mom? She's my mom who changed and took care of my other younger and my older siblings. They just deserted me. Even the 4 million, there is no accountability for it. They took almost 1 million from the 4 million, saying that they are not doing well. Of course, I can boast they gave me 3 million, but the other 2 million, there was no accountability. They bought me. They gave me. Do you know the kind of? It's like tissue. They gave me tissue like a landed property. Where is it? They didn't even show me. So and I are you suffering because they ate your money? cheated you. They cheated me. I'm 36 by now. I should have married. Yes, I grew up very well, and I was raised by a very good mom, a very good dad. I have his number off head. That is a sign of recognition. Like I wasn't supposed to be shouting at you, I'm sorry, but hey, when she talks that rubbish, I am very annoyed. You ate my almost 3 million naira, and my almost 1 year in Dubai, I raised only 5 million. You ate 3 million naira, and all my other siblings are doing well. My senior brother, I gave him 1 million. My junior brother, my senior brother, I gave him 1.5 million. And there was no accountability. So of that 1 point, he's keep giving me money. They ate your money, you got frustrated. And there is a family business, electronics. I wanted to invest in it because I know my life is unstable. If I don't have a job, they promised me after university they are going to, they got connected with our what is it called, local government chairman, even the governor. They snap pictures with them and tell me after my university and my NYS National Youth Service that I was going to get a job. After that, there was no job. I had to end up going to Ghana. After from Ghana, I was given a visa to Dubai. We are talking of 3 months visa. That's how I even ended up in the street in Dubai, selling alcohol without license. And that's how I earned 5 million in 7 or 6 months. And that 5 million, there was no accountability. I can only boast of 2.1 million, 2.5 million. You should send them home. Yes, I can only boast for 2. Do you know what 2.5 million can do in 7 months? Like the other 3.5 million can do in 7 months, or 2.5 million can do in 7 months for that business that we own. Can you even imagine that business that we own? Very big. Can you imagine what she's saying? They're just invested in their. I am not one of their sons. I was used. Maybe they found me on the road. Like people from Nigeria drop kids that is kids that are not from wedlock. Like I was. So like you are seen as an outcast. Yes, that's an my outside life. child. That is why I have never communicated with my dad, even since I came here. So just once, 3 you years once. You have your brother's number? I don't have his number, but one of my brothers is actually, the last time he sent me money, he has sent me 500 twice since 3 years I came here. 500 shillings, yes, twice, since I ended up in the street. Where is he now? He's in Nigeria. He's the manager of the business. Your parents are not picking the call now. Do you have your brother's number? I don't have his, but Pastor Mary, if you can come by tomorrow at do you have Pastor Mary's number? It got rained on, like I have the sheet of us. It got rained on. It got rained on? Yes. So you lost the number? Yes, I could have shown you. So these your parents are not... Hello? Hello? How are you?
Yes, how are you? How are you, Baba Emeke? The network is bad. It's bad. I'm not hearing. Do you have WhatsApp on your phone? Network is bad. Do you have WhatsApp on your phone? The network is bad. He has WhatsApp. Do you have WhatsApp? He has WhatsApp. Let me call him on WhatsApp. So, huyu jamaa nimempata kwa street pale, nikataka kujua mbona hapo hapo. He's from Nigeria. He has been sleeping in the streets of Nairobi. Sometimes he's beaten up by people who mistaken him as a thief. And I'm appealing to Kenyans, Nigerians who are watching this video. We have shared a number. We know where he sleeps. There's a place where he sleeps. And we want to help him. We want to help him get a phone, maybe start off again. I know he can work. He says a good person is not a thief. He can be helped. I've been at the embassy. My fingerprint and my eye. There was no crime, no thief of any sort. So you cannot steal. I cannot steal from anybody. I serve Mary with all my heart. Mary is your boss. That Pastor Mary from Mashapa. That is why I told her this is the woman they are communicating with. So Mary is good to you, but the people around Mary are not. The cousin to Mary chased you. Including cousin, one of his nephew is not good with me. He always lock my door. Even the gate to the main entrance of the tenants keep getting locked since I came inside there. Before I used to come and say hi, and she gives me food. Now whenever I want to, whenever I was sent from my Shapa center to come and maybe take tea. To take tea, there is no, they lock the gates. Can you imagine? It has never been like that. So you really suffering. And she gave me a very nice room. So they took your room? They keep chasing me out every time, including the tenants, because I was very, so very, she's called Pastor Mary who? Muduri. The church is called? I think Full Gospel Church at Full Gospel Church. Mashapa. So she gave Full me Gospel Church Mashapa. Yeah. So is Mary in the country or she left? She's around. She's around. Does she know that you are sleeping outside? Have you ever gone there back? As a matter of fact, whenever I ask her the job I did for her, because I need transport to also go to the embassy, she says I am not paying. Can you be eating it? I have lost my appetite. I'm sorry. Whenever I talk to my mom and I know she's not. Whenever I talk to her and I know she's not my mom, I got even her. I love my mom so much, but when she always decides. Let me tell them to package for you. Package. Hello? Itabidi itabidi amepack tu. Siti ataki, anasema apakiwe. Sio pack. Pata itema pata. Happy touch. Mpakie hii food aende nayo. Alafu, so my brother, I'm sorry to shout at you. No. You have not shouted at me. You need to be assisted. I know you have been staying in the streets. We can always get a way to help you out of the streets. So, wale ambao mnanitizama, huyu jamaa ambaye mnamuona amekaa hapa kando yangu, is from Nigeria. Leto hapa na mtu ambaye alimwambia atakuja kumsaidia, kisha akamdump. So amekuwa akiteseka kwa streets, wazazi wao ni kama pia wajiwezi. Jamaa mwenyewe ndio huyu hapa, na nilipeana namba hapo, watu wakatuma around 1,800 which I'm going to give him. We look for ways of assisting him. Mom, uko na cash nikutumie? M-Pesa. Nitume excess alafu tumpatie hiyo cash. Ndio tujaribu kuona vile anaweza saidika atoka kwa streets.
Okay. Hata kwa hiyo pastor mahali amesema tutajaribu tumpeleke. Huku Kenya. Ni hapa Kenya kuna kwa pastor mahali alikuwa anaishi anaitwa Pastor Mary wa Maisha Poa. Pastor Maisha Poa ya hapa kwetu. Maisha Poa, which one? Here in Kawangware. You know, Mashapat Kawangware, Maisha Poa just here. Yeah. What is the name of the pastor? Pastor Sani. Mary Muduri. Pastor Sani. I'm saying Mary Muduri. She's an administrator of the church and the whole global funds. They support people who are not in surviving. So I'm a But do you know Pastor Sani, who has a church right after the Maisha Poa? No, I don't. Niko na nyumba yangu satellite na tenant wangu ni Nigeria anaitwa Pastor Sani na kuna kanisa karibu na kwenye anataja. So I wish ningejua kama ni anamaanisha huko. Sasa you need to give him cash. Yeah. We need to give him some cash he has contributed. As I pay, I'll pay with extra 1,800. Is he going to go? What we need, he needs some money. He said he needs just some money to facilitate himself. Yes. As we try and look for how he can be assisted back to Nigeria. Yeah, and also to look for that pastor who has been hosting him, Yes. so that he can be given their house back. Oh, he has a house. You have a house. Pastor has a house. That's it. Kuna mahali analalanga hapo. There's a new client. Kwa hiyo bar. So I've just been supporting. Cleaning the house and Watu wanaongea kwa comments na watumi kitu. Unajua shida ya watu wanaongea kwa comments na watumi kitu. Wanasema wamsupport. Wapinie namba hapo. Kama watamsupport tumpatie hiyo do. Unajua Is he going to use that money like he doesn't. Do you drink alcohol? Huh? Do you drink alcohol? No. Do you use any drug? No. But I used to smoke cigarette. But I quit because there is no food. There's no? It usually makes me feel hungry. So when there is no food, I cannot support myself. Because even when I went to the embassy, they showed me my last passport. People are saying that I pay for your house. We pay today, tomorrow you will be sleeping outside. So what do you want? We give you the money. It's okay, I can pay for I've been paying my house, I've been making my own money here, I'm paying my house. you were working? How much were you making? Yeah? How much were I you was making? washing cars. I was when I was making 500. So if I save it for almost 5 days or 6 days, I pay rent in Kabiria. And why did you stop? Why did you stop? They actually stopped. The place stopped functioning. So they took me very far to. Adam. So if someone gives you a car wash job, you can do it. Of course, that is what I know how best to do. So kama kuna mtu akona kazi ya car wash, he can do it. Amesema he knows how to wash vehicle. The phone number, let me give you my phone number because he doesn't have a phone. Na yule atapiga apige 0720 836634 0720 836634. That's my number. You can call. He can work in a car wash. He can do manual works. So he's someone who is willing to work, so that he can also raise some money to support himself. Ni ule mwenye ule amesema. Yeah, amesema Angalia kwa nataka tu is comfortable mahali yako na akichangiwa he can also sort himself out. Kuna mahali hapa analala nje ya baa ingine hapo kwa kona hivi. Huku kwetu Kawangware. wanauliza wanasema up Sally, huyu anauliza Sally ni nani? Sally, somebody Sally. Who is Sally? There is also Who is Sally? Who is Sally? People are asking who is Sally? Sally. So many comments, about 119 comments. Who is Sally? Speaking about I Sally. don't know anyone. I look like Sally. No, the person who you stay with is she's called the one who was supporting you, Pastor. Pastor Mary Mudui. Oh, Sammy. Sir? Sammy. Yes. Who is Sammy? He's one of his nephew, I think, or nephew. Sammy who? Wanasema ni Nigerian Sunny. pastor. I think ni mwenye unaongelea. He's not Sunny. 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 He said Sunny. Yeye He's anasema Sunny. Sami. Huyo So, amesema there- huyo mwenye unaongelea. There is a place. Yes. Nasema mpigie. There is a vacant at And you call Kabiria. him, maybe we can talk to him, we can assist him. There's a place in Kabiria that I've already identified. So How much is the rent? 3,500 2000. Once you get 2,500, you can go there. right now. And Even it's very now? late. Yes, Why- yes. I don't like calling people after.
Yeah. So pin number hapo ya M-Pesa ile ya 0707 946 tumchangie hiyo 5000 tuende sasa tumlipie hiyo nyumba ni nini? Chambezi utampeleka? Tumbeba tupeleke hiyo place. Aenda alipe hiyo, tulipe hiyo rent no. So once we get the money we pay for your rent, you can go and sleep. And then there we can go there. So we can go right now. Yeah. Oh, where? At Kabiria. Yeah. Kabiria. Yeah. Whose plot? It's a house you already have, but it has a debt. Like. So you can pay and sleep there. If it is paid, are you allowed inside with your luggage? Like if I pay, how do I not allow with my luggage? If I pay, like I have not paid. Like if I pay, will I drop my luggage? You're asking. Don't answer a question with a question. What we are The asking- question is, No, the question is this, my brother. Yeah, bro. Why are you talking like that and someone is trying to assist you? Which is you're rude because I'm asking. You She's see, asking if, this. If they threw you out, it means the house. I wasn't thrown out. I have already been there. So is the house free for you? Like I was there like 3-4 days ago. It is not free. I have not paid yet. If But it the house paid, is there. Is it available? Like we can go now. Can you accompany us to go? And if it is paid for 2 months, 5,000 for 2 months. Yes, are you able to support me? Like buy stove for me because I'm stranded. Buy stove, buy clothes for me. Like I don't want the money from now on. Like you have been defending me. Like I can't take care of myself. I've been in the streets more than 3 years, and I've got more hits, like more than 900 hits, and 700 is related with blood. Have I come here begging you for food? I've been passing around here. Like okay, let's go now and pay the 2,500. Are you going to buy me at 3 Jeko for 300, please? But you're better off inside the house than outside, even if without. That is the problem. So what do you need right now? I said she's trying to let me know, like as a mother that she's going to be, that I cannot handle the money if you are giving to me. No. That's what I'm saying. That No, No, you what misunderstood she- her. the question is this. Is the house available? yes, it's available. That's a simple answer you should So, have given. if It's you not free. so what do you It's need? A simple answer. What do you You pay need? the rent and he's How much? 2,500. That is for a 2,000 month. for a month. Yes. So you need we pay for 2 months, then we get you a job, you are okay. I'm very okay, but my most important is to go back Where? Nigeria, and I can go So before. for now, I can go as you before wait the month. to be helped to go back to Nigeria, I can you I can be washing be Yes, given money? You can we secure your house, then from there you can start your life as you wait for the embassy to help you go back to Nigeria. Of course, sir. Hmm? Of course, what I need is just a house. 1 month is okay. Before 1 month expires, even I can use the other money to buy like Kiko. I will be cooking. Yeah, I've passed 9 days, 10 days without food. 9 days, 10 days, no food. I swear to God, who made me? No food. So Only let me share a number only for water. people to support you. Only water. My brother, let me share a number. We see if people can send you something. 0707 946 783. 0707 946 783. Tuma hapa M-Pesa tuone kama huyu jamaa tunaweza msupport. Have you pinned the number? For those who want to support this gentleman, we get him a house. We just need like 5,000, 10,000. We pay the house for him 2 months. The rest of the money we give him to sort himself out. Get a jiko, get everything to start off life. As he also try to see how he can go back to Nigeria. Is that in order, my brother? Na mtu anataka, kuna Sally anataka kumsaidia hapa. There's a lady called Sally. Hebu muongeleshe Sally. Sally vipi? Where is she? Anasema anamjua, anataka kumsaidia. Anataka nimuongeleshe hili. So Sally, this gentleman has been sleeping outside. He claims he has been sleeping outside for the last 2 years. He has been suffering. He has no house. We need to raise for him like 5,000. We pay rent of 2 months. He knows a house in Kabiria where he got a house there. Thereafter, whatever the extra we'll give him, and we'll try and support him get a job in a car wash. Whoever that owns a car wash, you can also help him. Or even a place where he can work as a waitress or a cleaner. He's ready to do any job to sustain himself back here in Kenya, as he looks for ways of going back to Nigeria. And his family seems not to be supporting him. I'm also appealing to the Nigerian embassy. This is your brother.
this is your citizen who is suffering here in this country. He needs to be supported to go back to Nigeria. Is that not what you need? Yes, sir. So for now, you need something to put in your stomach, of which you have gotten new food. If people send whatever they send, we'll assist you. Okay, I'm also sorry for I thought she sounded like my mom. Who doesn't, so you have doesn't- a problem with your mom? Yes, she. Do you imagine me getting 5 million for 6-7 months in Dubai and I wasn't arrested for crime? Can you imagine? And it was sent to his first son. And your mom, not my sibling. She sounded like, I can't handle the money. She said, keep sending to my yours. Don't put it in your personal account. Like I in Nigeria before my cousin come to my rescue to bring me here. I thought here was going to take me to Canada. That was the route. Like I do my master's for 1 year and I find myself in Canada, marry and raise a kid. And if I succeed, I will be sending money home. Like they claim they are very poor, like Rachel. Can you imagine? And the business was blooming. I know. Wait, sorry, every day I know how much I deposit in account. Wait, every day. hebu hapo hiyo sari tumsikie. Haja request bado. Naona hapa 6 view. Waiting. Haja request. Sari request. Send a request. Sorry. So I've pinned a number on the wall. Anyone who wants to support him, and those who don't have money. Ama pige simu. Sally, you can call me 0720 83 66 34. I'm willing to receive your call. Sally, you can call me. Let me put this phone now on. Just call whoever wants to support this gentleman. And Sally, be free to call. 0720 83 66 34. 0720 83 66 34. That's the number you can call. Hello? Hello? Yes? Mzuri? Si Sally, ni nani? But please, I stay around Dagoretti Donyo. I have a car wash. So I thought I could help you. You could get a house near Dagoretti Donyo. Nikumbuka is a Kichinjio, and I was looking for somebody wakazi. Yeah. So it's up to him to, I don't know, to choose if he wants to go with Sally or if he wants to work with. It's better Ndonyo. We help him get a house, then you give him the car wash job. Do you know Ndonyo? I know everywhere in Dagoretti I've been there looking for jobs. So Ndonyo, do you know Ndonyo? Where is the car wash in Ndonyo? Iko huko nyuma ya kwa Kichinjio. Do you know the slaughterhouse? Behind it is a car wash. It's called Fox River. Fox River. Yeah. Hata iko kwenye TikTok, anaweza enda kwenye TikTok. He doesn't have a phone. I'll give him your number. I've written it down. He will come there and look for you tomorrow. Hi. Asante sana. Shukran Musira. Thank you. Anybody want to call again? Nione maybe ni wenye wanataka kumsaidia. Keep this number. The bill here is 250, 350. I'll pay. This number, keep it. Don't lose it. Hello? Yes? Mzuri. Oh, ni Sally. Sally sema. Sasa huyo mzee, mimi nilikuwa naishi hapo kwenye anasema maisha poa. Ni hapo next to the new Dagoretti Lodge yenye imejengwa juzi. So mimi nilikuwa naishi hapo, but sasa naishi hapa chini hapa Mayas, na place inaitwa Muslim. So that guy in Nigeria is not lying. Alikuwa ni mtu alikuwa anafanya kazi yake vizuri. Then akawa vile unapataka chagia anachukua demo anaishi na yeye. So what happened, huyo msichana akakuja akambebea kila kitu. Yaani alibebewa kila kitu na msichana? Wasichana. Ni uchungu sana. This guy akafall kwa depression. So in depression wakati alibebewa kila kitu. Yes. Because alikuwa paka na gari. Kila kitu ikaibiwa. So people around there, because nilikuwa
alikuwa anaishi hapo, hata even my landlord alijaribu kumsaidia, like people came through for him, but sasa wakashindwa. So inafika time, unaona hata vile umempatia chakula akakataa, huwa si rahisi akubali chakula ya mtu. Sometimes hata unaweza mpatia hiyo chakula na kulenge nayo. Kwa hivyo ni mtu responsible, akipata hiyo kazi atafanya. Yes, hiyo ni depression. So hapo kwenye huwa analala ni maisha kwa, unaona ukifika tu hapo Dagoretti logo yenye imejengwa mpya. So maisha kwa iko hapo ndio analala hapo nje. Yes. Kwa hivyo akipewa hii pesa atajipanga, hata hiyo nyumba atajichukulia. Atajichukulia. So I don't know, but I think because now that is depression, I think maybe angepelekwa mahali, I don't know. Kwa alikuwa baadhi ni kijana mzuri, alikuwa anapita hapo na gari, I know him kitambo. So ni depression imemfikisha mahali hapo. Na huyo msichana alikuwa anaitwa nani, hiyo bibi mwenye alimuosha, unamjua? Hapana, hata tuko tunamjua anaitwa nani. Tuko tunaona tu akipita hapo na gari. So alimbebea kila kitu kutoka kwa nyumba. Everything. So akamwacha na stress na depression ikahit. Yes. So hata wa Nigeria wenzake unajua hapo around, kuna wa Nigeria walikuwa wanaishi hapo, so pia wao wakamkataa mwenzao, like wakamtenga kwa vile alipatwa na hiyo nini, vile alianza kubadilika. So akawa haogi, tosa mchengu anavaa vizuri, tena analala tu hapo nje. So watu wao wanamhurumia because people know him, but hata ukimpatia kitu, ukimpatia hata chakula anaweza kulenga nayo. That's why unaona umempatia chakula hapo, amekataa. Akatoa tu excuse, but amekataa, huwa hakubali rahisi. Anaenda anajinunulia mwenyewe. That's why wakati ulimpea pesa alikimbia akatoroka aenda kununua chakula, hataki tumununulie. Yes, hata huwa ukimpatia chakula anakwambia hapana, nipatie pesa nikanunue. Like huwa hapendi kula. So na hata atumii drugs na kunywa pombe. Yes, he doesn't choose anything. So what we'll do, huyu anahitaji actually apelekwe hatari hapo. Because hiyo ni depression. He was a very nice guy. A very nice guy. Yeah. So huyu hata ile pesa atachangiwa, taweka kesho ni organize tupeleke mahali asaidiwe. Yes, msimpatie direct, mpelekeni tu kwanza, it's I don't know, ni rehabilitation ama mtaongea na Rabid wakinikubali wa accommodate ni wapelekee kesho. Yes, hivyo utakuwa umemsaidia. So unaona vile anakasirika, nimeona hapo akikasirikia huyo mamia kwako. Ngila ako na stress. Yes, hivyo ndio huwa anabehave. Unaweza mnini tu vizuri, unamwambia kwa watu wanamhurumia, unamwita tu vizuri, let me give you this. Anaweza kutukana vibaya sana. Then anakuja anapita hapo baadaye, anakwambia I'm sorry. So ako na depression. Hiyo ni depression. Nimeona. My brother, I'm willing to help you. But there's a way I want to help you. I want to help you. I'll get you a place to sleep tonight. You will sleep that place. Then once you have slept there, don't live there. I'll pick you in the morning and take you to a place to work. Okay, sir. Is that in order? Yes, boss. Tomorrow by 10 a.m., I'll take you to a place where you'll work. See, that's okay. I want to help you as a brother now. I'm going to pay for your place to sleep. I'm going to pick you tomorrow in the morning. I'm going to get you a job. I'm going to get you new clothes. I'm going to change your life. Are you okay with that? Because I know that I can help you and change your life. You are my brother. You are not a Nigerian. You are black like me. And you are my brother. So for now, I'll tell this guy to take you to a place. Hey, unajua hapo Bora Bora? Yeah. Tunapeleka hapo Bora Bora alale. What about the career place? I feel more comfortable. No, I'm saying this. Okay, sir. Because right now is midnight, you cannot get the landlord. Oh, he's still inside there. Listen, you want us to go there and confirm? Of course, if it's okay with you, it's okay. What I was saying is this. I will pay you a night where you will sleep. Okay, sir. So you have been given the food you will eat in your room. Okay, sir. I'll pay for a place where you will sleep. But don't live there
until I come and buy you new clothes. I take you. I don't want you to do the car wash job. I want you to do something different. But this is what I can do because my certificate have lost. Listen, it's not about certificate. It's about your brain. So you can do work as a waiter in our hotel. You can wash. This one I can do. You can mop. Then that's what I want to do for you. I'm told you had a lady who stole everything from you. Your girlfriend. I've been told your story. I don't want to go back there. I left for at Kabiria. They said it was a woman who took it, so I never bothered. If I can't pay rent, why would I be carrying expensive goods? Sally has told us something that what I want to do now, I want to help you. I want to get you a place to sleep tonight. Then tomorrow I want to get you a job where you'll be working like the waiter. You see? Working like the waitress. You don't want that? I want the car job. Okay, I'll take you to the car wash job. I'm giving you that the number. I'll take you there. Okay. Keep that number. Is that okay? Okay. So my brother, I'm going to get you a place to sleep tonight. Is it okay? I spend the night over there. Where? If it's going to cost you. It's not me. I'm rich. No, like. Listen, it's not about costing me. Me, I'm rich. A house I'll pay for you a place to sleep tonight. But it's this place is very close to the Dagoretti where the car was. You will sleep here in Kawangware here. Even there's a room next here where I'll get you to sleep. Are you okay? You don't want to stress me? I don't really. If I can sleep there, like I told you, the security is also there. Though I am just. No, what I want to avoid is looking for you manually tomorrow. I want you to sleep to a place where I will get you tomorrow in the morning. Are you getting me? I don't want to come and looking for you because tomorrow you'll wake up and you might find yourself in Kawangware. I want you to sleep a place. Tomorrow I'll tell them to serve you tea and even some food as you wait for me. You don't live there. Okay. My brother, you are Nigerian and I'm Kenyan, but we are one. We are all one blood. Are you a Muslim or a Christian? I'm Christian. Yes. Me, I'm both. I'm Christian and Muslim and we worship one God. So, let's go. Wait. Let me pay. Nipatie team number. Mama, direct umelipa hiyo. It's okay. Mona hata she has paid your food. Oh, thank you, Tell her thank you. Just be humble, clean yourself up, it will be okay. You'll get out of this, my brother. Thank you. We'll help you. You're getting angry too quickly. I'm sorry. We have been told the story why it's happening like that. There's someone who's stressed him. Boss, we need you to sign our book. Nipatie. Papa. Enda hivyo na ile. Sawa. Right out. Toa kibango bwana. Kuja umuleke hapa. Tulikuwa tumetulia pale kwa base. So tukawa tunafuatilia live.
TikTok. Tukaona mlikuwa kwa ile rough road ya kule chini mkiwa na yeye. So tukaona mkitembea mkistafuta. Baada kidogo tu. Hiyo pia ni mzuri, inasaidia. Sawa, anza. Okay, tulikuwa tumetulia kwa base pale Samwest. Kwa stage tukaona mkiongelesha huyu jamaa. Huyu jamaa tunamjua kwa muda mrefu sana. Yule anazunguka kwa street juu chini up and down, hata mvua ikinyesha yeye unyeshewa tu kwa mvua. So tukaona mkimuongelesha pale chini. Mkatumia yule madamu ndio akaenda kumtolea. Mka left. So wakati mkaanza kumtafuta, tukaona gari ya chief ikipita. Tukiukia pale juu. Kasema sisi kama mko mtafuta. Tuligeukia tu hapo. Tulikuwa tumetulia. Sisi mko mgali nyuma game chief. Oh, so ile time unakuja hivi mkapishana na sisi. Ameenda chini, sisi kupanda juu. Mkapanda. Okay. Nilipita gari ya chief mara mbili. Nikaenda tena nikarudi. So nikasema nikajua jamaa kama mjampata huko lazima ako base ya chini kwenye huwa anatulia. Ndio nikateremka chini nikampata huko. Tena nikarudi hivi, nikawakuta huko nikawasimamisha nikawaambia huyu jamaa ako pale chini na ametulia tu pale. Labda ndio nilipata ametulia. Kwa mpaka hapo. Watu wengi sana mambo mengi yaongeange sio mwizi si mchokozi. Unaona? Lakini ni kama saa zingine jamaa tu humble. Ananga kama saa zingine kitu anayo inachanganyikiwa. Anaachilia. Ni depression. Lakini unamkuta kwa barabara ukienda hii ajambo unaona analala. Depression. Ndio na huko si kwao. Ajue mtu sasa. Anazunganga tu kwa street utapata hii barabara wana mabesti unaona mkuu. Kuna watu wanamsaidia saa nyingine. Lazima mtu kumekuja nikubaie ndizi hapa. Hawezi kubali mbaia. Hawezi. Tumejaribu mara kadhaa. Hawezi kuangalia. Hawezi. Tunafanya kazi poa. Kwa hadi na gari. Nawashukuru kwa ile kazi mmefanya. Acha msaidie tu jamaa. What we do? Nataka tumpeleke alale Bora. Nani atambeba? Adana naye. My brother, come here, get into this. Get to my background. God bless you, will sleep here in Kawangware. Yeah, I'm also going. I'm leading. You are going with me. So kwa hiyo namba iko hapo kwa wall. Hapo ndio ama tumchukulie ile pale. Kuna ile restaurant iko hapa, hii kwa accommodation pale. Bado iko sawa. Unaingia bado. Ni pesa ngapi? Si hapa ni hata kutoka zao. Tuende pale. Sienda Kawangware mbali. Hapa karibu. Enda pale. Hii inaweza kuwa ndio hapa. Hii hapa. Hii sasa ile hapa. Pale chini. Wewe jamaa wa nyuma. Halo, wewe jamaa wa nyuma akuja. Akuja tubebe. Itablock. Hapana kwa bike haina. Taona bro hiyo. Si unataka hivi bro. Sawa. So tukae mbali na barabara. Tusirisk. Itaonyesha tunafanya kitu dangerous. Hata mbio haifai. Very sensitive. Lakini ndio wewe tuko hapa. Inaonyesha watu wa accommodation huko. We are there. Kimbia. Moja nataka tukimbie. Unajua saa zingine si vizuri kuwa live.
Umeweka? Mbona ukaweka la same ndio maana ilibaniwa. Yes, yaje? Ofeti. Hebu kam. Ngoja niambie. Piga namba. Hapa mpaka soja analala mapema sana. Unaogopa nini? Unaongea mbaya. Oh bana. Kwanza leo kuna wale watu wake. Unaogopa kushikwa? Wewe shikwa sasa, mbona ushikwa na wewe ni raia? Mbona kini? Unaonekana bana kwa nini? Uko live. Salimia wazazi nyumbani. I'm Newton Masharia from Ngwaro, Mzanga hapo cooperative. Leo ni mori yangu sana nampenda. Bana nimemuona. Sio ni aje hii palace yangu ni Getahi hapo na Wanjiro. Sema ni palace. Wangu bana Palace. Sasa zaidi kwa on bana. Nilikuwa hapa kwa mlango naenda kuingia sasa hiyo online bana. Sawa. Kuna room? How much? Zinakuwa celeb mzee. Anauza kama luku, anauza kama demba pale cooperative, anauza kama dresses, tops, fancy ones. Tembea hapo kwa ulize Mr. Getaman tops utapata. Twende Ngwaro, hao hapo juu. Twende hapo Ngwaro, yenye hata tunaanza kulikia nini? Twende Ngwaro. Get here we go and get the other one. Twende nini? Nimewambia. Boss. Yes, mstoke live. Nataka tuende mpaka mahali anaenda kulala. So mstoke live, wale ambao mnafollow. Huyu jamaa acha tumtafutie. Nimesikia bibi alimtoka na kila kitu. Nyinyi wanawake mbona unaibia mtu kila kitu mpaka gari unamwacha kama amesibaa? Haya hapana. Hiyo ni mbaya, mlimfanyia vibaya. Wacha ile niko nao ndugu. Wacha leo nisaidie jamaa nimlipie nini. Huyu jamaa analala nje bana, alibiwa na wife. Bana muangalie bana, nafurahia bana. Usema youth wote bana. Ndio. Usiposaidia mayouth watoke kwa kuna watu wanaokolea bana. Hivyo bana. Hata utakupata kitu bana, usimame mzee. Nisimame nini? Utakupata kitu, unaweza taka nini mzee? Ile utaniambia. Haya, wewe unataka gani bazeka? Ni gani unataka? Ni nini wawanta? Unajua ni gani hiyo? Yeke hivi. Copy my cook. Acha nikuwekea simu yangu. Yes. Kwa hiyo namba ya M-Pesa mnaweza tuma gift, mnaweza tap tap, wacha tukimbie mpaka mahali anaenda kulala. Alafu nikimaliza hiyo namba iko hapo kwa wall, mnaweza rusha M-Pesa tuweze kumsupport huyu jamaa a pick up na maisha yake. Nataka tumsaidie apate passport, aweze kusaidika arudi kwao nyumbani kwa sababu maisha ya Kenya imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo ile kitu mtatuma tutamsaidia. Nataka kumsaidia kama Mkenya. Yeye ni Mnigeria lakini namuona kama Mkenya kwa sababu ngozi ni nyeusi. So tutakuwa kuagiza kidogo mstoke live. Mtume gift. Wale wa kutuma gift mtume. Hatutatoka live kwa hivyo mstoke live. Wacha nikimbie mpaka huko. Mahali anaenda kulala. Yeke in a way isionyesha kwamba ni kwa barabara. Yeke in a way kuagiza. Yeke kuagiza watu nini? Wajue tu uko live. Yeke kuagiza wasione. Familia wamempora, akapata mwanamke Kenya akampora.
Maisha ni uchungu. Wanawake wanajifunza tabia mbaya sana. Yaani wanawake wanapora mpaka jamaa kama huyu sasa. Sasa msikie mtu kama huyu. Ni mbaya, ni uchungu sana. Jamaa mpaka ako na depression. Huyu nitampeleka kwa hospitali tu. Anaweza enda rehab. Nitampeleka rapid addiction. Niambie Jared. Kisha amke. Mwambie atapelekwa counseling kesho. Watu wanasema apelekwe counseling na. Nitampeleka nini? Rehab. Ongelesha hapo. Nitampeleka counseling, nitampeleka rehabilitation. Mstoke live. Nataka nionyeshe mstoke live. Facebook hainanga shida. Naweza onyesha. Naweza itani huko. Ifungue iangalie huko kwa road. Uta flash. Ya Facebook. Ndio niambia. Kwa TikTok namba ndio tafadhali tuma kitu. Niambie Jared. Kesho amkio kwa mapema mwai asitoroke. Tumisaidia 3.3 TikTok. Wajashuka. Wale mko TikTok tuma kitu tafadhali. Wanauliza zimefika ngapi wajue akiendelea. Hawaijafika, hamjatuma, watu hawatumi pesa. Kuna jamaa anapeleka hapo nini? Bora. Ndio nampeleka huko saa hii. Kwa taxi ukuje uchukue Nailan. Ni wapi tuende huko? Lakini taxi weke hadi huko ni tuende huko tupatane huko. Ndio nikuje. Aende Bakaria tu venye yako. Tukuje huko tu inform wa Kenya waseme kwamba ni vipindi. Ndio mimi sifanyange vipindi. Sawa. TikTok ni wangapi wazishuke? Musitoke TikTok. 2.6. 2.6. Ndio umeaccess kwa jamaa wenye ako. Wenye ndio amekuwa street sana. Ataenda kwa mentor. Ataenda kwa rehab. Akuwa access before facilitate vitu zake za kwenda home. Kwa sababu hata akienda nyumbani anaenda kuteseka. You can imagine kwa Nigeria na kwa street in another country. Kenya anapitia. Yes. Hivyo ndio Wakenya wanateseka huko majuu. Sasa wao hakuna mtu ambaye anaweza saidia hivi. Na akaibiwa sasa na dem. Ni chance nyingine huko. Nigerian embassy. Ingiani ndani. Ken huko ungeshuka hivi. Shuka enda huko. Shuka. Wewe, Nila, shuka.
twende. Come bro. Huko nyuma. Wewe Leila. Kama hivi. Yes, FB kwa wapi bwana? Yes, kwa wale ambao mnanitizama, huyu jamaa tumemleta tumtafutie accommodation. Alafu ndio tumpeleke pale kwa ile airport yenye inapelekanga wale wengine wako na shida kama ili aweze kusaidika. Kwa sababu ni uchungu sana ukiona mtu analala kwa street na kweli amekosa njia ya kurudi kwao kwa sababu hana passport. But I want to assure you, kuna hii mlango iko hapa. Ndio mama. Na hii nyingine Hapa ni ya 6. twende hii. Today you are sleeping well. Don't mind. What you need is to sleep, and you wake up at 11 or 12. You know they say 8 and 6. No, one is for 800 shillings, another one is 600 shillings. No, I want you to sleep for 800. Are you the one paying or me? I'm paying it for you. You sleep well, the way you used to sleep in your house. You have a girlfriend? Yeah, no, but I used to have a fiance. I went to the family to propose. They accepted But things happened. Yes, I lost some money. She went with everything? No, she's as far outside. She sends me some money. Oh, she's in Nigeria? But I don't know if she's married, but we really... She's in Nigeria? Yeah, she sends me money. Oh, we'll go there to Nigeria, you'll get her. You will marry her. What was her name? Elizabeth. How much? Come, we go this way. Come this way. Kuna jamaa mrejea akamwona amkuitie.
unajua kwa nini? Yes. Now here you can shower. Is it hot shower? Yeah, it's a hot shower. Oga? Yes, sir. You? Thank you, everyone. Come and see. Come and show you. You will shower here. No. You will shower here. Come here and see. You will shower here. And you will sleep here. You see this? You will shower before you sleep, huh? Huh? And you don't leave. I'll pay you 2 days. The towel? I have your number. My number. I'll give you. Here's my number. Take this. Here. That's my card. God bless you. I've done this for you. And I'm appealing for Kenyans who are watching. This guy was sleeping in the streets. He's from Nigeria. He suffered in the streets of Nairobi. And we are trying to rescue him, but he needs to be assisted. This under starter will assist you when you eat, and you bathe with this. And this under starter will help you somewhere. Okay. You know the use of this? Of course. The towel? And this is the towel. You can shower now, but you'll close the door. I'll pay everything. Okay. Tomorrow they'll serve you breakfast. Si kuna breakfast? I'll pay for everything. Okay. But don't leave here until I come for you. Okay, Even if it's tomorrow 1 p.m. anytime, you continue relaxing. Nobody will chase you away, sir. It was in time. So you shower. Come on, close the door. Come on, lock. So nimemtafutia hapa aweze kulala. Sio lazima ikuwe ati ni Wakenya tu tunasaidia, hata foreigners tunawasaidia. Kwa sababu niliona ndugu amelala pale kwa nje, and I said I should do something for him. Maybe ni God amenituma pale. And what I'm doing, I'm appealing to all leaders. Najua kuna viongozi ambao wako na uwezo kuliko yangu, lakini hakuna kitu wanafanya. Na pia kuna wale watu wako na NGOs iko na pesa. Na pia kuna wale wafanyikazi wa serikali ambao wako na jukumu la kusaidia watu kama hawa, na wengi wao sitaki wazungumzia, wanajijua mahali wako. Kwa hivyo wake up and do your work. Let's help the people of the streets. Hakuna Mkenya anafaa kwa street, hakuna foreigner anafaa kwa street. And also the Nigerian embassy, my brother, yes, sir. appeal to your Nigerian embassy. Do you know how to speak Nigerian? Yes. Talk to them in Nigerian so that they can listen. Someone in Nigeria will be following. Okay, ndeba ono afambekene anom na Kenya atagoma for more than 3 years. And when my cousin brother, so money anotela ko gava America all the for a better place. So all gala pom abulu mo bihengeme ka familia ya dishalo malaidat, but nyaw anu gava 7 years. So Mata goma fala room na street, we go me a lot of injuries na street. So we remember all this my brothers, Biareva, Maka, Sim Tata, for almost the second time they wanted this kind of support, and I always appreciate. The last time I went on passport to continue with them, but the most important thing now I wanted to stay. Actually, me not there. Malakita actually me not Atagoma for Monande Kenyans. Odabasharo Monafa like that. Ablomo Onyoshi, Obumi address and Apambekene, Abumoyo Onisha, Oma Sere Onisha, not local government, Nanambra State. They got address To summarize so that they. So, because in Nayon, Enwe Genemaka, he got contact. This is my brother, his profile, I had him stranded. Actually, natakan lubolo. Actually, natakan depend on others. Actually, iba mo emuru. Abrona emurum family na address him for almost 3 years now. Anyway, as he has said, he has been staying in the streets for the last 3 years. He has been suffering. He lost everything. He lost a family. The person who brought him to Kenya abandoned him. He tried his life, but kwa Kiswahili sababu hiyo story kama inamguza sana.
nikiongea kwa kizungu yenye anaelewa inaweza mfanya tena kasirike. Alikuwa ni jamaa anajiweza, alikuwa mpaka na gari, ana uwezo. Kisha yule dada ambaye alikuwa ameshikana wawane akamuosha kila kitu, akamuibia kila kitu. Jamaa akakuwa frustrated, depression ndio hiyo, stress ndio hiyo, ako kwa street. Sometimes when I'm mistaken as a thief, is beaten and is not a thief, is an innocent man, is a Nigerian, because he doesn't understand Kiswahili. Some people beat him, they take him to police station. So amesuffer sana kwa streets, na nimemrescue. Nataka tumsaidie, tuone vile anaweza saidika. I'm appealing to the Nigerian High Commission, please, this your citizen, you want to go back to Nigeria, if there's a way you can assist, I've shared my number on the wall there, 0720836634. That's my official number that you can call with. 0720836634. That's my official number you can call with. And for those who want to continue supporting what I do, you can always tap on that wall there. You send a gift, you send a present. It can rescue a child from the streets. But for this one, we are going to pay his bills. We're going to support him. We are going to work with him through this journey until he gets back to Nigeria. The end goal, end of this game, is for him to find his way back to Nigeria. And now it's possible, my brother. Today you are sleeping like a king. You have been sleeping outside the streets. You are sleeping like a king. And we shall help you. For those, kwa ule mwanadada ambaye alimuosha, tafadhali, yani, wasichana. Yani unanyang'anya jamaa, na najua demo anamtizama saa hii. Unajua kwa street na ulimuibia kila kitu. Ni uchungu sana kwa mwanadada kuibia Mnigeria ambaye umepata foreign na kuna kitu na reduce hivi. Amerudi kwa depression, sasa amekuwa akifanya kazi za mkono, sometimes anakimbishwa hana njia. So it has been a very painful journey for this young man. As you can see, is here. He has suffered. We want him to shower and sleep like a king. Don't walk out, my brother. I want to take you back to Nigeria. So wale wa kutaptap sasa muendelee kutaptap hapo nikiondoka. Wale wa kutaptap na maji wanamletea, wanasema waletewe maji watalipa. So chakula yake ndio hii. His food is here. We bought him food. Is here. He says he's going to eat it. Wale wanasema jana lala njaa lali njaa. Wakenya mnajali, lakini hata kitu hata kwa shilingi 10 hapa hamtumi. Lakini mnapeana recommendations noma. Sasa zimtume kitu basi tusaidie wengine watoka kwa street ndio tumalize story. Na pia mwambie viongozi. So to our Nigerian brothers who are watching, you can send an elephant or a lion. You can send a diamond. We help this guy get an air ticket back to Nigeria. I know he needs around 100,000 to process everything. They told you around 100,000 Kenyan shillings, which he doesn't have. So you can send something to support him. Let's support this young man. You can gift there. And I always do this, not because I'm idle. Most people think that I'm cloud chasing. I'm doing this because God has given me a chance to serve. If I had an opportunity to be somewhere where I can unlock some of these things, I don't think we can have a street person in the streets. We can have someone suffering. We can do things with integrity, with accountability, with dignity. We have to end these people from the streets. And I'm appealing to leaders, elected leaders, appointed leaders. You have a role to play. You have a role to rescue these kind of people from the streets. You have a role, my brother. You will drink water. This is clean water. You see now you have water, you have food, you have a starter, you have a soap here. Now you can wash yourself, clean yourself. We'll get you new clothes tomorrow. I'll get you new clothes. Okay. So the number you see on the wall, you can support him if you want to support him. You want to help him, get him a house. We need like, for those watching on Facebook, is 0720836634. 07 ile yenye kwenye M-Pesa unaweza tuma hata hiyo, but 0707946783. Let's support this Nigerian. Those Nigerians watching from US, my email, you can send Wave. Send him something. You support your brother. You can send him that 100,000. We bail him out. gmosiria@yahoo.com. gmosiria@yahoo.com. You can send PayPal. Is it called PayPal? gmosiria. You can send PayPal of 1 million from US.
we help this guy go back to Nigeria. And for those who are Kenyan, you want to support him, you can send money to that M-Pesa number I've shared, 07 again, 946-783. Let's continue rescuing our brothers and sisters. And I'm doing this, and I continue doing it. I'm not doing it for clout. I'm doing it because I believe it's a call to serve. I've always believed that we are all equal human beings. There's no a lesser human being. When you see anybody sleeping in the streets, just check on them. And I'm appealing to leaders. Elected leaders, appointed leaders, rich people, even the poor people can afford 3 meals and have extra meal. Let's help these people of the streets. This is our brother. We are going to support him to go back to Nigeria. I'm appealing to DJ Rufy. DJ Rufy, I know you can help this young man. DJ Rufy Premium. Aitwanga DJ Rufy Premium. And there's another friend of mine who always organizes events from Nigeria, who is our brother, Dr. Ezenagu. He's a friend of mine. So Rufy, mobilize your friend. This is a DJ Rufy. The one I asked you is a DJ. I'll tell him to mobilize for you. Actually, let me call him and ask him why is his brother suffering here. DJ Rufy. What do you want to tell Kenyans? Thank you for your support. And also, since I'm still alive, everything I've learned, everything I passed through, I've learned from. I also know that there is a reason. How are you? Thank you. Hi, DJ. Where are you? I'm at Al Capone. Oh, Al Capone. Yes. In Thika Road. Yeah. Don't make noise pollution. I have your brother here from Nigeria. Yeah. Who is sleeping in the streets. He has suffered for 3 years in the streets here. Can he talk to you in Nigeria? You get to know that it's your brother. Let me excuse myself. Get out a little bit. Alright, boss. Yeah, I want us to take him back to Nigeria. We are taking you back to Nigeria, my brother. DJ Rufy will unlock everything for you. You know, he's a well-connected man in Nigeria. So, nataka nimsaidie through his brothers, the Nigerian brothers, so that they can help him back to Nigeria. You see, I've called your brother in Kenya who is rich, and he's a DJ. So, huyu jamaa mazee, girlfriend alimtoka na kila kitu hapa Kenya. Alikuja ni Nigeria, alikuwa anajielewa, akakuja kutafuta mboka. Akapata pia, alikuwa na kagari, ndio Sali ametuambia, alikuwa anaishi nyumba, alafu akamnyang'anya kila kitu. Alikuja akapata nyumba imeenda, gari imeenda, kila kitu imeenda, the whole depression ndio hiyo. Akaruka kichwa yani. Sasa ndio maana akaingia kwa street, akaanza kustruggle, anaenda anatafuta kakazi, anajaribu kujilea, inakuwa ngumu. So leo nimemrescue, nimemleta hapa aweze kulala, nitafute ndugu zake wa Nigeria tuweze kumsaidia na wao. Simu yangu kwani imezima? Tuweze kumsaidia na wao, sawa? Anaitwa Legit, sijui ni nani. Nasemaje? Kuna Legit Simoni hapo kwa mwambie akuje, a request. Kama nataka kumu. I'm live on TikTok. I'm live on TikTok. Get my TikTok live. I'm live on TikTok. Live on TikTok. So, to everyone who is watching this, we want to help this brother. That's a number there. The number put there on the screen, 0707 946 783. Send anything you can. We have this guy. We want to raise for him. Hello? Yes, I'm here with your brother from Nigeria who has been sleeping in the street suffering. And I know you and with my brother, the one we met at Oyster Bay and we crashed. Yes, boss. You can help him go back to Nigeria. Can you talk to him? What do you want me to help him now? We want to help him get the air ticket to Nigeria. Okay, boss. Talk to him. Hello, sir. My name.
I'm fine. I'm not fine, sir. I am from Anambra State, sir. My name is Ekene. I have been sleeping in the street. I came to do my masters, and I didn't. My sponsor left to America after 2 weeks of arriving here in Nairobi, Kawangware. So I've been suffering, washing cars to survive. But at the end of the day, Kenyans have been nice, but I have been having a lot of injuries, sleeping in. Yes, my brother. You know I'm working now. I'll call you tomorrow. I'll call you tomorrow. So I can talk to you properly. Okay, once you finish calling me, I'll look for you also. Thank you. Kuna mtu anajiita Legit wa Legit. A request. Legit call me. Or request. Legit call me 0720-836634. Legit, can you call me? Or anybody want to support him? Let me give you Kenyan code. You might find Nigerian and US want to support it. Positive 254-720 positive plus 254 plus 254 plus 254 720 836634. Please call that number. Let's support this gentleman. There's an M-Pesa number there. Send anything you want, anything small. Copy that number somewhere. Let's support this brother. I've gotten him a place to sleep. Going to sleep here overnight. Tomorrow we shall look for a way of supporting him. I want to end my life, but I want to tell people, and let me use Kiswahili, the language that you all understand. Watu wengi wamekuwa wakisema ati Musiri ni cloud chaser. Sijui Musiri ana chase kick. I don't chase kick. I help people. Ule jamaa nilimpata Nairobi West, alikuwa mwenda wazimu, nilimshikanisha na ndugu zake ambaye alikuwa hajielewi, alikuwa na mental problem. Alipotea 2 years. Family, wife, watu wanamtafuta mpati. Leo nimemshikanisha na familia yake, wamempata kwa kumweka kwenye mtandao yangu. Huyu ndugu najua atapata watu wa kwao ama wa Nigeria hapa atamsaidia. Kwa sababu familia yao ni kama wamemwabandon, na ni jamaa ambaye alioshwa. Nila nataka kuongea ukweli. Alioshwa, akanyang'anywa pesa yote na mrembo, akamwacha kwa mataa, akachukua mpaka gari, kila kitu. Nyumba alikuwa nayo akapata nyumba ni hall, akaenda into depression. Sasa being a foreigner akaanza kusurura kwa mtaa hapa Kawangware. So imekuwa ni uchungu kwake, na ni uchungu sana ukiona mtu anateseka kwa street. But I'm appealing to the people of the goodwill, join me in this journey. Kwa wale wa matusi, mimi nimewasamea. Na kwa wale ambao wanatumwa na wanasiasa, kuna wanasiasa fulani wanatuma watu bloggers kunitusi, kuandika ati Musiri for women rep. It's all right. If I can become a women rep, elected, and support the women and the men, so that hakuna gender based violence, hakuna mwanaume anapigwa, hakuna mwanamke anapigwa, then I'm ready for it. Change the constitution, then I'll buy. But as at now, I'm serving as a civil servant. I'm serving, and out of my busy schedule, I go out rescuing people because sitaki kuenda kwa idol kwa bahati nikunywe pombe. Sitaki kwa idol na watu wenye hatusaidiani. Niende saidia watu kwa sababu God amenipea kipawa ama chance ya kusaidia watu na kuchange their lives. And I thank my members, my followers, manze wale mnamwatch hapo, mnifollow nyinyi wote, na pia mtume gift hapo yenye inaweza saidia watu wengine, na pia hiyo namba iko hapo kwa wall 0707946783. Tuma kitu hapo 0707946783. I want to end this live, so copy your number kabla niende live 0707946783. Nataka ujamaa pumzika, ameteseka sana na akona kila kitu. Legit yuko kwa request. Kwa hiyo namba iko hapo kwa wall, nataka kuitoa alafu niongee ya mwisho. Hiyo namba iko hapo, mnaweza tuma kitu. I'm appealing. Kila mtu aweze kurekodi. Huyu jamaa nimemrescue. Nimempata akiwa amelala kando ya barabara chini ya kwa faranda ya mtu. Na ni Mnigeria, alikuja Kenya kutafuta green pasture na kusoma. Kisha alikuwa na jamaa anajisiweza. Kulingana na stali ambaye anamjua, ametueleza jamaa alinyang'anywa kitu na kila kitu na girlfriend, nyumba, akanyang'anywa vitu yote mpaka gari. Akabaki akakuja na depression ikamhit, akagonjeka, akaingia kwa street. So amekuwa tu akitembea, yeye ibi watu na si mwizi. Na kisha nilipompata pale nikasema acha nimsaidie. Nilikuwa nimeenda kusaidia mtu mwingine ambaye amekapitia, nikampata huyu, yake kaniguza. Ule akaniambia atasaidia huyu, mimi unisaidie kesho ama kesho kutwa. Ambaye ni jamaa anaitwa Newton. So
Nimewalk na yeye, ametueleza story yake, tumepigia wazazi wake hawajali, they don't care. So jamaa on his own, ana passport ya Nigeria, ameibiwa kila kitu, alibiwa mpaka simu. He has been living in the streets. So we are appealing to the people of the goodwill to support him. We are appealing for those who are watching. What I do, I don't do it for clout. Kuna bloggers, kuna politicians ambao wanasema Musili anafanya kwa clout. Me, I don't do it for clout. Right now niko na family, niko na watu wengi, ningekuwa kwa nyumba nini mnaweka na pia kelele. Acheni hizo vitu. So personally, I have my own things. I should be somewhere sitting with other men drinking if I was drinking alcohol. But I've said I'll dedicate my time to help the young children off the streets, to help those people who have been abandoned by the society completely. They seek those who can't afford even a meal a day, to help them, to help people like this, my brother here from Nigeria, and then another person. If you call it cloud, be it, call it, but I'll do it. I'll continue documenting for leaders, for people to see. You know, we have leaders who are elected, they went to do business with your votes. Unachagua mtu anatumia, mtu anasimama kiti ya MP. Yule wacha tuongee pia sisi. Nani hiyo? Wacha tuongee pia sisi. So I want to finish. Tulia nimalize. So I'm appealing for those who are watching, if you can support, because I've also run out of my time. Wale mnataka kuongea, tutaendelea na conversation kwa in another chat. Hii ni saa 5 ya usiku, nataka pia mimi nenda kwa familia. So my brother, you can sleep. Kwa wale mnataka kuongea sasa, mtaongea na mimi. Wacha ni change hapa tuongee na nyinyi. Wale wanataka kuongea wako wapi? Sijui watu wanaongea aje. Ndio nafungulia aje watu wanaongea? Nafungulia aje? Sasa hivi tu watu wanaongea aje? Wamemute. Naweza waambia wamix. Si unapeana nafasi tu watu wanaongea. Mimi sijui venye watu wanaongea basi. Mimi sijaifanya. Hii vitu ya live hii sijaifanya, hii watu wanakaa wakiongea. Mimi na invite wanga naingia sijui venye watu wanainvitiwa. So ndio najaribu kuangalia niwaweke, but I'm going home to sleep also is 11. Yes, talk. Aha. Asante sana. Thank you so much. Nishike jacket, joto imekuwa mingi. Shika hivi. Shika hivi. Aha, mwingine pia azungumze kitu. Na wale wa kutuma gift hapo Mureski, watoto wawili watatu from the street, you can do it. Yes. Good evening. Good evening. I've sent you something from Asante. the Practical and Creative Thinking Academy. I'd like to thank you for that job that you're doing. Thank you. I'm just requesting, this guy has been standing for so long. You can go and shower. Proceed and shower. Take your name. I want to allow him to sleep. Thank you. Hiyo chakula si imepoa. Unajua chenye tumeambiwa huyo mzee hata ukimnunulia chakula, yeye ile chakula amenunuliwa kuli, sababu after hiyo frustration na bibi yake ako very cautious na chakula za watu, so inabidi yeye atapewa ingine hapa. Hapo atampea chakula ingine, nitalipa. Lakini anaonekana amekuwa mchangamfu kidogo from the time that unajua jamaa ni kama watu wengi wanamwangalia, wanaona ni street family, ni champe, wanamwangalia vibaya ama wanamchukulia vibaya. So wakati I realize tutaweza msaidia, ndio ameanza kuchangamka. Yes, that is good. I can see hope. Na akuna hiyo pride pia, because he's not a beggar actually. He came to do masters in Kenya. Nimechoka mwenyewe. Tushamwacha alale. Nishatoka mimi. Niko kwa stairs. Sawa. Sawa, tunashukuru, kazi nzuri. We continue to support you. Asante. So nataka ile kitu nataka kufanya, tunakupenda. What I want to do, nataka nimpeleke rehabilitation center kesho.
tumpeleke rehab akwe treated, ajirudie mwenyewe, as we look for a way of itakuwa nzuri. Afanyiwe assessment. Tunataka aenda afanyiwe assessment. Mental assessment, tuone vile tunaweza msaidia aweze kurudi. Afanyiwe mental assessment. Yeah, that's what I want to do. Tumpeleke kwa rehab kesho. Akishafanywa mental assessment, what to advise. But kesho nampeleka rehabilitation. Mzuri mwenyewe hata ukimwangalia. Halo? Niaje? Naona mnapiga sherehe. Chunga mtu wako. Oh, niaje? Kani nilipie huyu jamaa alafu utandai. Fiti. Halo? Wasemaje? Anaka mtu mpoa niletea kwa hiyo. Alesha kula huyo, njaa ya muua huyo. Tumemwacha atakula. Atakula. Anadai ngapi? Hata huyo nini sijamlipa akuje. Amesimama. Tushamaliza. Wewe kama Msiria ni nani? Msiria ndugu yangu. Ndio vizuri. Asante sana Msiria. Jamani ubarikiwe. Asanteni sana. What? I love that. Nataka niende hata mimi nipumzike pia, nione bibi yangu kwa nyumba. Yes. Ama ni aje? Yeah, nenda upumzike. At least he's in a safe place. He's not in the streets. Yeah, mahali hapo fiti. Ile kitu nasema ni kwamba kama Wakenya tupendane, tuzidi kusaidiana, kwa sababu sometimes when I'm on this social media na help watu, si eti niko idle. Na napoweka mtu kwenye mtandao, nataka watu wao waweze kumuona. Mtu kama huyu watu wao hawajui. Kuna mzee niliweka kwa internet jana, juzi, ilikuwa yesterday but one. Baada ya kumweka kwenye internet, ndugu yake amepatikana, alikuwa amepotea for 2 years. Hata video yake iko kwa wall hapa. So, na pia kuna watoto ambao tumerescue from the streets wengi. Wengine tumeweka kwenye mtandao, watu wao wamepatikana. Na kama kuna mtu amepoteza mtoto, usianze kusema mtoto wako alikufa. Kuja kwa streets za Nairobi, watoto wako pale, street families wengi ambao walitoroka nyumbani, maybe aliharibu simu, akaharibu TV, akakosea mzazi, akaogopa kupigwa. So ile naomba tu, let's walk this journey together. Let's help whenever we can, and let's see how we can change our society and make it better. But asanteni sana kwa wale ambao umetembea na mimi through this journey. Na I want to assure you, kuna mtu anaitwa Legit. I don't know how to up Legit. Wacha nimtafute huyu Legit. Yes. One thing mimi naweza kuambia, don't listen to people. Hii platform iko na mambo mingi. That's true. What God wants you to. Yeah. Alafu sisi watu wa Mombasa mtuombee tupate Msiria wetu. Watu wa Mombasa. Msiria wenu. Watu wa Mombasa mtapata Msiria wenu. Na watu wa Vihiga na Western. Nitakuja Mombasa. Msiria anafanya kazi sana. Anafanya kazi. Yeah. Nakwambia God will bless you. Yeah, asante sana. Najua haijalishi uko wapi, sote twainuana. Asante sana. Huko Mombasa pia tunataka Msiria. Sijui atazaliwa kesho ama ndio huyu Msiria amia Mombasa. Wale wa Mombasa Msiria wenu wanakuja. Tutamclone. We are going to clone you. Yeah, nitatembea hii Mombasa. Hii Mombasa nitatembea pale, tutembee pamoja na watu wa Mombasa. So wale ambao, if you want to rescue someone from the streets, unaweza tuma gift hapo. Huyu Legit ni nani? Legit nipigie simu. Tafadhali, wacha nipatie Legit namba, apige simu, nimweke loudspeaker hapa muweze kumsikia. Legit, namba yangu ya simu ni 0720 83 66 34. Legit, piga hiyo namba 0720
Ako Nigeria. Sasa huyo legit. Where is legit? Anakuita kwa live yake. Mtu unajua hii kitu ningekuwa najua kuitumia ningeongeza mwingine. Sije itumie vitu ya live. Hebu tupatie hiyo namba yako tena ndio. Nani ana co-host ni nani? Kama yuko Nigeria. Wacha nimuongeleshe kwa kizungu. Legit. Legit from Nigeria. Take my number. It is why is legit? Mwambie yeye ndo ajoin live yako. Sasa wewe ndo umwaccept. Thank you pastor akiwa hapa. Mtumishi hakuna kitu mbaya. Yes, my number is +254. Legit you can call me. It's +254 720 836634 +254 720 836634. Kindly call. I'll put you on loudspeaker. Legit. +254 720 836634. Hello? Mwenye amepiga ni mwingine. You can call legit. But wale mnaweza zawadi mrescue watoto wawili watatu from the street, you can do it. Naomba mniruhusu sasa niweze kumaliza hii live. Wale ambao mlikuwa mnataka kutuma gift na nimetoa hiyo namba hapo juu, sijui inarudisha, watu wangu wametoka. Ni 07 again 946 783 07 again 946. Yes. Okay, tunasema hivi kwa comment section, shukisha hawa mama wote and then co-host that legit, the Nigerian guy, please. Wamama shukeni. Yes. Yeah. Wanashukishwa ziwajitoe. Tafadhali. Sijui. Wamama mjitoe, huyo kijana akuwe co-hosted. Mmekwama kwa guest ya Mosiria, kwa nini? Shukeni. Hey. Sijui venye watu wanatolewa. Hii kitu sijai kuwa nayo. Mama simshuke. Shukeni wewe mwanaume akuwe co-hosted, tusaidie huyo Nigerian guy, please. Shukeni wewe Nigeria akuje ndio tu nini? Nailan. Chief nawashusha chief. Ingia hapa nyuma unisaidie. Nawashusha chief. Hakuna mtu anamdhuru huyu. Kuna ninawashusha live. Sawa, kuja hapo unisaidie kuweka huyo legit. Anaitwa legit. Ngoja washuke wote na Where is legit? We want to add you. Wengine bado wanapanda. Washusha. Naendelea kuwashusha. Mosiria. Yes. Washukishe alafu uko-host huyo legit, then ufunge mwenyewe guest. hapo wapi? Legit make a request please. Hello Mosiria. Yes. Wewe na halo zako shuka bwana, tunangoja legit. I have sent something for you. Yes. For the guy. Instagram. I've sent some money for the guy. Thank you so much. Thank you so much. Josephine, yeah. Legit anajiita aje? Because you are not seeing. We need her TikTok name. TikTok name for legit. Madam. TikTok name for legit, please. TikTok name for legit. Kwani Mosiria na moderator? Wewe ndio moderator? Mosiria na moderator. Kuna ndio huyo hapa anaendelea kutoa. Legit atumuone yako wapi? Je? Light. Mpeane nafasi tukampatie na tutamalizana naye. Chief. Tutateremsha vitu. Wacha nifunge niteremsha kia. Chief. Huyu jamaa bike anasema how much? Utajua venye utampea. Patie punch. Sawa. Thank you for being kind. Hebu peana maoni yenu. Mimi naitwa Askofu Jumba kutoka hii eneo la Kawangware. You've helped so many people including mwalimu mmoja mwenye ulimpata na nikakupigia mimi kwa simu yangu. Hapa shule ya St. Anthony's. Yes. Alikuwa ni graduate lakini alikuwa anatumika vibaya. Nikakupigia na ukamsaidia
na tukaongea na wewe ukaniambia niko na mtu huko Kawangware. My brother, if God blesses people, may you be blessed. Amen. Ubarikiwe sana, ulifanya kitu huyo ndugu wetu. And sitaki kutaja community because it will be ethnical. Lakini ulikuja St. Anthony's huku chini. Ukapata jamaa graduate alikuwa anatumika vibaya. Na nikakupigia nikakwambia may God bless you. Ukanipigia tukaongea na wewe ukaniambia huko Kawangware niko na mtu wangu. Mimi naitwa Bishop Jumba. Naitwa Josephat Jumba hapa Kawangware. Na nikasema utakuja kwa church. Ukaniambia najipanga nitakuja. Na jana nimedemand kwa governor. Governor ameulizwa akaambiwa wakati ulikuwa kwa kiti the environment Nairobi was not what it is now. Unaona pollution ilikuwa chini sana. Now it is nonsense. Na kila mtu na ilikuwa kwa studio tulipokuwa kwa mkutano wa kisiasa na nikasema tukademand wewe urudi kwa kiti. Akasema that's just another person. Tukasema another person is not the language. The language is delivery. So watu wa Kawangware mnasemaje? Mnasemaje? Musiria. Katibu mkuu. Nimekuona sura. Ulikuwa katibu mkuu wa mazingira. Ndio hiyo. Unaona? Mimi docket yenye uko nayo saizi hatuitaki. Docket yenye uko nayo hatuitaki. Wanaume mnasema Musiria arudi kwa docket yake. Musiria arudi. Ilikuwa kwa media jana mahojiano. So Musiria, you are so young. I can be like your father. But one thing I learned about you, leadership you qualify. Unaona? Like now, go to now, archives saizi, makuruseti zimewekwa za usiku. Uwezi hata piga mtu simu. Zingine zimewekwa Kencom. If you come back, if Sakaja knows me personally, anajua Bishop Jumba from Kawangware. Alado knows me personally. Kidero knows me personally. Sonko knows me personally. Ogeto, sasa nataka hivi. Kama watakurudishia doketi yako, Nairobi will come back to sanity. Ulitoa pombe haramu hapa Kawangware. Kuna pombe inaitwa Dogogyo, kuna pombe inaitwa Stone, kuna pombe zinaitwa majina zingine vijana wanajua. Unaona? Uliua wakati tu walikuchange kwa nini? Uko Kabiria vijana walikufa. Usikiza. Uliingia Kabiria, dunia ikachange. Saa hizi zimerudi na mama zao na mashosho zao. Saa hizi Kawangware it's no longer Kawangware. Watoto wadogo unaweza dhani ni guka yako kwa sababu ya pombe zinazotumika saa hizi. Vijana kama ni ukweli semeni sema ukweli. Kama ni urongo mseme ni urongo. Askofu anasema ukweli. Yes. Look, kwa bonge tunasema as for many as the opinion of Askofu saying the truth say have it. Musiria is a privilege having you. I don't know how I could have you in Kawangware, but what you've done, umesave watoto kwa streets, wengine umewarudisha Busia, wengine umeuliza mama zao ni nani, umekuta wamama na watoto kwa migongo. May God remember the work of your hands. Wanarudi wakiwa fiti. Musiria, kama utarudishwa hiyo kiti, then itakuwa one time. Hiyo ni wacha niseme tu initoke, lakini kama utasema hapana, mahali niko wacha tu nifanye kazi. What I'm appealing is this. Wacha tusaidie huyu jamaa kwanza, alafu hiyo nyingine tutaongea huko mbele. But I appreciate for the support. Kuna jamaa wanataka tuweke hapa juu, anaitwa Legit. Kindly request from Nigeria. Nilan, but he's a Kenyan. Is someone who knows huyu jamaa mwe tumerescue. Wanataka Nilan. Tuletee Legit, umempata? Usikate short ndio TikTok patie space. Kwa tu venye ameweka. Request yako ina accept automatically. Accept automatically. Give him space. Huyu ni kiongozi mpoa. Ametoa paka wazimu wanawapeleka paka rehab. Ule wazimu ule mshahara yake. Kama kuna msupa fulani siku hizi hadi huyo msupa anafunika namba yake. Unapeleka. Mimi singotoa. Pen space aongee kwanza. Acha ongee. Akimaliza atapesa yetu kuongea tafadhali. Be orderly.
Mimi napenda wewe hivyo. Wenyewe unaona hata mikiza umoka. Wallahi TikTok leo naona vile tutalike. Unasema ati huyo jamaa ulimpeleka ulimrescue is not mentally okay? Zima sauti from your end. Punguza volume ya TikTok. Okay, just 1 minute. So, unaona mimi I know the guy. And kama hapo kwenye huko. Wenye wako hapo wanajua kwa chief. Hapo kuna polisi anaitwa Kim. Kama unaweza kala unajua Kim. I took the guy from Myers. Hapo kwa restaurant. From restaurants nikampeleka hapo kwa chief ili asaidiwe. Nitakuonyesha. Mheshimiwa nitakuonyesha. And kufika pale chief akasema wa polisi wote anawajua alisema hapo walikuwa ndako hata sasa yalipa room nyumba. Mimi I know the guy personally. I've rescued him twice. So I will drop our heart nail. Ameenda Kabete police station. Mimi naishi hapo tu karibu na hapo Equity hapo. And I know the guy very very well. I've rescued him twice. So ukiona nilikuwa nimejoin live lakini kaona nimejaa then nijana Saudi nikadropiwa. So the guy is not mentally okay. So the guy is not mentally okay. That's number one people should understand here. He's the guy. I took him myself from Myers. Wewe kuna mtu nimeleta huku. Mwana anataka kichele leo hakuna. Wametaja Myers. Mnajua Myers sasa. Ukienda hapo Myers. Kwa restaurant ndani Myers sahi. Nimejua. Utapata kila mtu anajua huyu jamaa hapo Myers. Sasa naomba wale mko kwa wale hapa drop down ndio tulete hiyo legit. Yes, endelea. Ndio mwenye huyo endelea. Mimi najua jamaa vizuri. Ndio manga watu. And I took him to police station just for the rescue. Wao wenye wako hapo ni kama wanajua polisi anaitwa Kim. Kim ni wetu wa area. Huyu atoe auto nini? Unajua mimi kama siko kupandisha mtu auto. So I understand what I'm saying. Hebu toa hiyo auto. What a good one. Sasa Myers ni ile wazimu wa pale, sina mtu wa serikali, sisi watu wa barabara. Mimi nauliza tu aizo hata